Chelsea yatsinze Barcelona yitwaye nabi mu by'ukuri babona ikarita y'umutuku match irangiye n'ubundi abakukiraro bayikirinze Paris na Barcelona muri minsi ntabwo ifite karite zahangana n'imikino ikomeye ni ubusesenguzi bworoshye ugiye kure imikino ikomeye Barcelona yakinye muri no mwaka yose yarayitsinzwe itsindwa na Paris Saint-Germain ibura abakinnyi benshi itsindwa na Real Madrid muri Clasico yongeye itsindwa na Chelsea nayo ibura abakinnyi benshi bakore pama nabande batandukanye babanje babindigira muri Mediane kuzana Maurice James no kuvuga ngo reka twohereza imbere Enzo abashe gukora pressing yisanzuye yanatsinze n'ibitego bibiri muri match barabyanga vari bikuraho muri ya iyo bita offside trap kuva yahagera umuntu witwa Hans Flick yasanze Barcelona idafite abadefenseri bafatika ahitamo gukina system yo kuvuga ngo azajya araririza amakipe adversaire agwe muri uwo mutego wo kuraririzwa ariko nabwo bona ko bitari gukunda Hans Flick yahagera amaze gutsindwa ibitego 99 Barcelona imaze kwinjizwa 99 13 ni 1-on-1 n'umunyezamu bisobanuye ngo barayipenetra bakayinjiramo cyane 22 ni tapini bivuze ngo ni kuri metero imwe uvuye ku izamu bisobanuye ngo baba bahageze cyane kimwe cya gatatu muri ibyo bitego 99 ubwo n'ibitego 33 ni ibitego byose byavuye bararirije bagasanga atari ukurarira byapfuye bivuze ngo equipe ya Barcelona ni mugoroba yari yizeye kuraririza kurutkunde yakwizera kuvuga ngo yajya muri combat physique kazitsinda ntacyo yaproposaga hagati muri Mediane nyuma y'ibara rya Pedri nyuma yo kwakinisha Eric Garcia uhasanga Enzo Fernandez na Caicedo bari bamwicaje muri weekend kugira ngo aruhuke neza kinino match ameze neza kongera no mwana Estevao wana ko nta bisubizo bamufitiye na Makukureya waziritse cyane Lamine Yamal Makukureya yatangaje ko ngo mu myitozo acyumva ko Lamine Yamal yavuze ko match ya Chelsea dakomeye ngo yabwiye Estevao amubwira ati gura contre choc zikomeye kuko ngiye kukwitorezaho ubu ngundi kukubona nka Lamine Yamal yamubwira ati wowe ntugire ngo ndakwanga nta kiri kibazo dufitanye ngiye kukwitorezaho nka Lamine Yamal mu myitozo uko bizagenda muri match nzagakandagire nkuko nawe murajya kumera kimwe ubwo bucenga bwanyu bwa buri kanya ngiye kukwitorezaho ni mugoroba ikintu cyose Barcelona ya propose yasanga Chelsea iri kukinetraliza kuko ifite karite kuruta Barcelona yavuze ikintu rero umutoza wa Barca nyuma ya match yavuze ngo ndabasezeranya yuko muzabona Barca isa naho ari nshya iryo jambo kuva batangira gutanga yavuze ngo I promise you ko ngo mu gihe gito cyane muza kubona Barca itandukanye reka bajya ku isoko bakagura abakinnyi rigana ariko yavuze ko agiye kurekipera Itinya ari kubarekipera Flick mu isura ya Tareb umuntu ngo wamutengushye na Raúl abonye ikarita ya gatanu y'umutuku kuva ageze muri Barca hari utuntu ngo twinshi tutamukoreye Pedri ntago ameze yaravunitse ntago afite control muri Mediane afite imvune y'ivi turabizi so ibintu byo gutangaza kwa Barca nabonye bidahura Messi yigeze gutangaza ngo ndabamenyesha ko Champions League izagaruka imyaka ibaye reka ngiye mbabwire akantu kagufi kuri Barca duhite tunigendera Barcelona ibibazo ifite by'amafaranga bitaye ibisubizo ku isoko by'umwihariko muri defense bizakomeza kugenda biyicisha cyane the worst thing Barca ifite kurusha ibintu byose ni defense ya Barca Barde abazamuka aho kugira ngo bashyire kunde mutima wa defense bamurikiye kuri kabiri kandi ahubwo Eric Garcia yanjye niwe nashyira kuri kabiri nkagarura cyangwa Gerard Martin hanyuma igihe cyose batekereje Araújo akora amabara na match ya Paris Saint-Germain ufata umwana nka Eric Garcia iyo mupatina ninze nanone na Kubarisi ni impinje ebyiri ziba ziri kumwe nta leadership ibirimo no nibagira umuntu recuperateri nimero 6 typique wambura umupira buriya Frank iyo yahakinnye nukwiyaranje umuntu we niyo napfa kwakena ni Casado aracyari muto komba physique yavuze ni kagufi nta mbaraga ziramugora iyo huye n'ikipe irimo ibintu nka bya Caicedo na ba Enzo wagira ngo ni ibyana byari imibirizi ikintu cya mbere wicisha Barca n'umubiri kuyikoraho kuyegera iyo wegereye urabuhirika wagira ngo n'ubuntu nabwaramineraga nta mbaraga Lewandowski umusaza nakeje mu madiweri ikipe ya Barcelona nta mbaraga ifite zahangana n'amakipe akomeye Arsenal irakira Bayern Munich uyu munsi saa 4 z'ijoro ni match ikomeye kuko Arsenal itegerejwe kuza kureba niba nyuma yo kwica Atletico Madrid isubira mu Budage kica umudage hano iraza kubiri mu rugo defense nziza ikomeye na attack nziza Bayern nimaze gutsinda ibitego byinshi ku mugabane w'Uburayi Arsenal nimaze kwinjizwa ibitego bike bitandatu iri mu rugo iraza kwakira ikipe ya Bayern navuga ko ni match iri tricky urebye ama equipe ya Bayern irabura Luis Diaz navuga ngo ni pio y'ingenzi babura bamagaritse imikino 3 nyuma
w'umukino bakina Paris Saint-Germain akavuna Ashraf Hakimi. Hanyuma kuri Arsenal nanone mu munsi wundi badafite Gabriel Magalhaes, Pero Incape yitwaye neza, navuga ko ino match bayinjiyemo bitwaye neza, batsinze ikipe ya Tottenham ibitego 4. Ebereches atsinda hat-trick, araza kwahura na mugenzi we Michel Olise bakeneye muri Crystal Palace, niwe watsinze ibitego 2 muri weekend agatanga assist 3. Navuga ngo ni tactique ebyiri zitandukanye, bose barapossessinga, nicyo kintu bahuriyeho. Hanyuma ikipe ya Arsenal ikagira defense ikomeye, ni umwanya wo kureba niba bashobora guhagarika Harry Kane. Bookmaker aravuga yuko baza kunganya 2-2, ni bookmaker singe kwiyimana nanjye ariko ndayibonamo Nero win ya Chelsea Chelsea nayo iti urakaza neza mboga zizanye score forfaitaire. Wari wabitekereje mbere? icyo nabonaga gishoboka nuko Chelsea itari kuvamo idatsinze igitego. Nanone nabonaga igishoboka ko Barcelona nawe yatsinze igitego. Icyatunguranye cyane ni defense ya Chelsea yitwaye neza ibuza uburyo FC Barcelona gutsinda igitego. Clean sheet nta muntu yimwayikekaga, ariko victoire ya Chelsea yashoboka kuko rura rubyiruko rwa Chelsea baze kwataka. Bana bigaragaje ko bashobora kwegera imbere y'izamu, ariko tutirengagije ko na rouge yaje isonga ibindi, ariko vraiment ni victoire amplement mérité kuri Chelsea. David, guhera umwaka ushize muri amarushanwa ya Champions League, amakipe yo muri Espagne udakuyemo n'ibigugu iwayo arimo arahura n'uruva gusenya yahuye n'ay'Abongereza. Abantu baribuka match idasanzwe ya Real de Madrid kwa FC n'ikipe ya Arsenal. Abantu bibuke ko ubushize ikipe ya Manchester United mu bikombe yakinaga yahuye n'Abespanyol uko byagendaga. Abantu barebe Chelsea byarayikoze uyu mwaka Arsenal nyagira Atletico ikipe ya Arsenal yahaye Atletico 4-0. Urwo rutonde ni rurerure warureba neza bore yakweretse ku muntu ufana La Liga byo bari mu gisebo gikomeye. Ntabwo tuzi ikijya imbere hari, ariko ino saison ntabwo bari mu bitabo by'abantu. Nawe ndi so Arsenal 2-0 Atletico Bilbao, Tottenham 1-0 Villarreal, Liverpool 3-2 Atletico Madrid, Newcastle yatsinzwe na Barca 2-1, Villarreal 2-0 Man City, Arsenal 4-0 Atletico Madrid, Liverpool 1-0 Real de Madrid, Newcastle 2-0 Atletico, Chelsea 3-0 FC Barcelona. S'il vous plaît, intsinzi 8 z'Abongereza kuri match 9 zabahuje n'Abespanyol. Ibitego 16 kuri 6. amona abakurusha Ibi ntago bari mikinyuranye. David ntago ari coincidence. Ibitego 16 kuri 6. No, ni igisobanuro cy'uko niba munabibona hano twarabibonaga ko pole kubera imbaraga za Premier League, ndavuga ku bijyanye n'ubushobozi. Burya ni ibintu bitangaje cyane. Nakubwiye ngo nubone equipe ivuye mu cyiciro cya kabiri nka Sunderland ushobora gutanga miliyoni 190 ivuye mu cya kabiri, urumva ayo mafaranga ashobora gutangwa n'amakipe 3 yonyine muri La Liga. Undavuye muri deuxième division harimo ubutumwa bwinshi. That's a huge cash maso. Nukuvuga ngo rero icyo gihe turi mu isi noneho muri ino minsi ntago abakinnyi ntago bigihagije kuvuga Real Madrid na Barcelona, biherekezwa n'ubushobozi. Ari nayo mpamvu isi y'abashehe, isi y'ibihugu bya petroli ifite ijambo. Ntago uri bibikureho. Mushe naramwanze ngene. Sibyo. So ahanga rero biraza bikakwereka ko the financial muscle nkuko wari ubivuze ya usanga Sunderland shogura kapiteni w'Abasuwisi, ugasanga equipe nka Brighton shobora kugura umukapiteni wa national burayuzwi, ugasanga isoko mwebwe Real mwari mwibasiye wenda ryo muri Brazil kuri no nshuro barabatangayo noneho bakanabakurayo. Sibyo iryo muri Afrika noneho urabona ko Premier League yari yatatse cyane, ntaga abafaransa bakiba batanga noneho kuko buriya babanza guca mu Bufaransa naba bambamo bakabagura, basigaye mu Bubiligi bigererayo kubera ko ubu baravuga ati nubwo dufite amafaranga turafatirana. Yego, ariko se birashoboka ko
Estevao namukurayo birashoboka ko umukinnyi nk'ure w'umukongomani namwigurira kare birashoboka ko nagura uyu birashoboka ko nagura uyu mwataka wa Everton erega basadio mane bazwi ntabwo baciye mu Bufaransa muri iyi myaka n'abeza bo muri Espagne abongereza barimo barabara amasakiri nabo barabakurayo kuko urugero shehe sibyo uriya Araujo nabonye hariya sibyo Araujo nabonye sina kimwe cya kabiri cya Mosquera bakuye ejo bundi Mosquera bamukuye baretse gato Araujo mu giswahili bagira ngo ni chance ya Makipe wumve bagukuyeyo Merino bagukuye Zubimendi barimo kugukura muri ligi yawe sibyo bifite icyo bisobanura muri Aroha nuvuga ngo ubu uraza gusanga ekipe y'aba Espagne 60% igaburirwa n'ubwo harya ni Chelsea ejo bundi yageretse kuri Gavi habura gato ni Gavi cyane Firmino Lopez ni Firmino Lopez bamutwaye gato cyane habura gato cyane barabakoramo byanze bikunze so iki rero ni ikimenyetso cy'uko nabo muri Espagne barimo guhamayo mu bicunge mu birebe kugira ngo abatoza babo ntibabajyana abarimu babo abo babahereye gutwara n'abadiregiteri sportif hari umwizura ba Begerstein abadiregiteri sportif nabo bose bashiriye mu Bwongereza Berta ntavuyeyo bose barimo kuvayo kubera iki akarita kandi rero kabanje kukamira hanze kandi Furus ikintu kibaye ntago ari ikibazo kuri nge cya Furus kuko abongereza bamye bayifite ahubwo kuri Furus yabo bongeyeho smartness bongeyeho smartness kuko ubu ngubu babaga bafite amafaranga menshi ariko batazi kubaka amasantere ya development babaga bafite amafaranga menshi ugasanga ariko bastikinze ku cyo bita ngo ni tradition ariko bize gufungura amarembo no kwakira ubumenyi buvuye ahandi babaga bafite amafaranga ariko ugasanga rekritoma zabo zirimo abantu za agence menshi cyane so ibyo bintu byagiye bihinduka ku buryo noneho babifashwamo n'ikintu gikomeye cyane burya iyo mufite rivalisme yanyu muri Real na Barcelona rivalite yanyu hagati yanyu muri amakipe abiri akomeye nka Real na Barcelona imwe ikaba mismanaged ku rwego rwa Barcelona igatakaza ikuzo mu rwego rw'ikofi sibyo twari tubizi ko uko bagurisha icyo twitaga ngo ni roho bizabagaruka nakubwiye amakuru ya Uli Hunes wavuze ati ekipe nk'iri yibaye hita ko bira bintu bitemewe Nigute survivinga kuriya n'ubukene bwayo no kwandikisha umukinnyi ari induru biraba effecta nuba ahubwo bashima Imana harakabaho amazi yitabaho iyo hatabaho na rapport tamusheshe ariko hari ikintu tutakwirengagiza byari bivuze kuba ibindi shehe mukanya tu philosophy dije yego umuvuno wo gukina urabona ko abongereza barafashe meme style espagnol bayizana mu mukino wabo bawumeranja na ya football britannique niyo mpamvu abakinnyi b'abakina mugoroba byagaragara ariko njye ahubwo nayegeka kuri Chelsea yarushije adversaire mu by'ukuri nunganiye shehe ijambo niwe Chelsea yarushije adversaire umuntu arushundi ku buryo uburo wegekaho mu mashyi no mu mudiho njye nayegeka kuri Hans Flicks dans tous les compartiments mu mashyi yo mu mudiho kuko physiquement mu kwirukanka mwaretse n'umuvandimwe akadefanda uko ngo Hans Flicks amugeretseho Hans Flicks ngewe mbimushyizeho kuko uyu munsi FC Barcelona David mu bintu bya mbere bayishinja ni imidefandire yayo ejo bundi aritokesha aravuga ngo ntacyo azahindura cyane cyane kurebana n'ubuce bw'imidefandire ye kuko uyu munsi Barcelona igice yoroshyemo n'igice cy'inyuma afite umuryango w'icyo yahindura nta mbona sonsi nk'umutoza akwiye kuba ari cyo yahinduraho kuko nicyo gice cyoroshye nicyo gice imidefandire arahinduza ndi sidi reka nemere ko defete yose umutoza arayibaza ntago ndi kubuhakanya ariko uburyo yajya agatsindwamo igitego kuri Highland defense ntabwo biriya bitego ntabwo twabibonye by'amaprofondere tubishije ukuri kuko kari akaboga ntinakana kwemerera Highline ni gato sibyo ariko ugiye ku Chelsea yabujije daboro kwanza FC Barcelona gusora umupira ku mbaraga ku nkoni ntago mu usohora pressure murawuterura byanze bikoze ushobora kumbwira ati FC Barcelona hari abakinnyi yaburaga nibyo ça fait partie y'ibicura ariko yewe ntago nakuraho credit y'umukinnyi ikipe ya Chelsea buryo yakinye bakuze gufata ikipe ya Barcelona
kuyibuza gusohora umupira ukayisanga mwabona ko Maragusto aregereye adversaire ruguru hariya nuko nguko muri mediane nuko nguko ira travaye kuza umuntu no gufata umupira mukanawukina muri Chelsea mukabuza gukina mugatravaye ibitego yarafite rutayizamu wese Pedro Neto phone number lo phone numero yego nuvuga bo badafite nabo hari lo phone numero 9 yabafashije muri travaye cyane ya travaye yo gushaka ya pressing niki cyabona Chelsea vraiment Maresca yatoje neza vraiment birakunda agira n'amahirwe noneho agize amahirwe n'iri ya defense centrale ubona ya Fofana na Cheroba bakenanye imikino myinshi byibuze na Maragusto ndetse na Kukurera ibibazo bya defense ya Chelsea nge nabonye hari ukuntu byafashije Maresca kuba yabasha gukina. David equipe ya FC Barcelona n'amaburaburiza bavuga igice cyayo gikomeye ku munsi wacyo n'igice cyo hagati mediane yayo ifite abakinnyi bakomeye cyane muri mu bo hagati ariko nimugoroba twabonye equipe yabuze ibisubizo hagati ibyo uvuga ni ukuri ahari igihe tuzavuga izina ya Mal kuko rifite icyo ryakoze mu kibuga ariko buriya abantu benshi urumva bibagirwa abakinnyi bakontorora ritime y'umukino usanga babita ngo ni press resistant players abo ngabo ni abakinnyi nk'aba Pedri ndakubwiza ukuri ko Barcelona kubura Pedri iba yatakaje ni nk'umugongo wacitse yego sibyo kuko uriya muhungu niwe muntu wekiribura impande z'inyuma n'iz'imbere kuko ni press resistant nta panique controle buhoro ku buryo na De Jong byamubanye byinshi uwo bamuhaye kumufasha wabonaga kadasobanukiwe neza ziriya nshingano ariko De Jong kuko tumuzi nk'umukinnyi usohora umupira ariko iyo ari kumwe na Pedri pressure yose mwabaterekaho